با تشبث پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنگ اساس بازسازی دوشنبه در دوران استقلال دولتی گذاشته شد. در پایتخت کشورمان آبادی و سازندگی و بنیادکاری آغاز گردید. نقشه های آینده ساز پیشوای ملت را اکنون رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در عمل تطبیق نموده، دوشنبه را در یک مدت کوتاه به گلشهر افسانوی منطقه تبدیل دادند. این شاهکاری ها ایجادکاران را به وجه آورده شهر دوشنبه را از هر لحاظ در نگاشته های خویش وصف و ترنم می نمایند. اگر از نگاه تحقیق بنگریم، دوشنبه خصوصا طی 7 سال اخیر به طور کیهانی سیمای خود را تغییر داد و به یک شهر دلارا تبدیل گردید. اکنون هر فرد این دیار از شهامت این شهر آرزوها با افتخار سخن می گوید. در ادامه این همه تشبث ها چند پیش از جانب نشریه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پیام دوشنبه کتاب تحت عنوان دوشنبه نسخه از بهشت با تعداد 500 نسخه روی چاپ آمد. دوشنبه نسخه از بهشت نامی است که تنها مربوط شهر ما دوشنبه نازنین خواهد بود. وقتی که ما کتاب رو تهیه میکردیم و مجموعه مقاله ها رو جمع آوری میکردیم برای آماده کردن کتاب و مهمترین چیزی که ما درباره اون فکر میکردیم این نام کتاب بود، زیرا اولین چیزی که توجه خواننده و بیننده رو جلب میکند این نام کتاب است و عکسی که بالای آن گذاشته می شود. وقتی که در قسمت آخر کتاب از شاعرای و تنسرای ملت از جمله استاد محمد غویب، نظام قاسم، دولت سفر و دیگر شاعران یک چند شعرها رو آوردیم برای در قسمت آخر کتاب که درباره شهر دوشنبه ایجاد کرده بودند و در همین حالت یک شعر بسیار زیبا از استاد دولت سفر بودند که در یکی از مصرع‌های آن همین نام کتاب نهفته بود. به قول ما با یک شکل کمی دیگرگونه همین را گرفتیم و نام کتاب گذاشتیم. با قول مرتب و محرر کتاب سردبیر مؤسسه دولتی روزنامه پیام دوشنبه لشکر شریفزاده، مواد کتاب بازگو کننده رشد بی‌سابقه پایتخت و بهبود روزگار ساکنان آن می باشد که زیر سروری پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان و با فعالیت پربار راهبر پیشاهنگ رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امکان پذیر شده است. در کتاب دوشنبه نسخه از بهشت تمام آن زیبایی ها، آن دستاوردها، آن موفقیت هایی که دوام سالهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مخصوصا دستاوردهای 7 سال اخیر زیر راهبری و سیاست سازنده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به دست آمدن انعکاس یافتند. هدف از نشر این کتاب جمع آوردن تمام معلومات ها وابسته و تمام ساحه های پایتخت. در کتاب مجموعه مقاله ها از چهره های سیاست، علم و ادب، فرهنگ، جامعه روزنامه‌نگاری جمع آوری شده است. از جمله مقاله های راهبران ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه که وابسته به سمت و ساحه‌های گوناگون دستاوردهایی که بازگوی پیشرفت و رشد بی‌سابقه پایتخت هستند جمع آوری شدند و خواننده عزیز وابسته به هر ساحه‌ای که معلومات پیدا کردن خواهد از معلومات‌های داخلی تا سیاست خارجی از او جمع تواند تمام فکت دلیل‌ها را دسترس نماید.
زمانی که نقشه تحریزی کتاب دوشنبه نسخه از بهشت روی ذهن‌های ما چرخ می‌خورد، برای تهیه کردنش مدت‌ها لازم می‌شد. اما فعالیت منتظم تیم ما امکان داد که تا این کتاب در یک مدت کوتاه و فراگیری موضوعهای جالب دسترس خوانندگان گردد، میگوید لشکر شریفزاده. 2 سال پای هم بخشیده به روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نشر مخصوصی روزنامه پیام دوشنبه رو سال اول در حجم 20 صفحه و سال دوم در حجم 24 صفحه طریق رنگه به نشر رساندیم. از نشر اولی نشر مخصوص بخشیده به روز پایتخت سال 2024 ما تصمیم گرفتیم که واقعا موادهای خواندنی، موادهایی که برای خواننده خیلی ضروری هستند یا رو ما باید در یک شکل مجموعه آماده و نشر کنیم و دسترسی خواننده کنیم. همین نیت کرده بودیم. بعضی مقاله ها را از سال 2024 نشر مخصوص و قسمت دومی مقاله ها را از نشر مخصوصی سال 2025 بخشیده به روز پایتخت ما جمع آوری کردیم. یک چند ماه طول کشید. آماده کردیم خواندن مواد و اصلاح بعضی کمبودی هایی که در مواد ها بودند، انتخاب عکس ها با نظر داشت آن که کتاب نقشه و نیت همین خیلی بود که در یک صفت بسیار بلند به نشر رسد. ما میخواستیم که تمام عکس ها رو شکل اصلی آن رو دسترس کنیم، چون که به طریق رنگه نشر می شود و حتما که باید یگان کمبودی نداشته باشد. یک چند وقت گرفت ولی فکر میکنم که نتیجه خوب هم داد. کتاب مذکور در اساس مقاله و نگاشته های خادمان سیاسی، راهبران ساختارهای دولتی و دایره وسیع اهل علم و ادب جمهوری تهیه شده است. هر نگاشته به واسطه دستاوردهای ساحه‌های مختلف شهر دوشنبه را در بر گرفته، خواننده را به درک واقعی این مسئله ها دعوت می نمایند. قسمت زیادی موادها خود مؤلفان بخشیده به روز پایتخت که حرفهای گفتنی برای آبادی و پیشرفت داشتند ارسال کردند به عنوانی روزنامه پیام دوشنبه و بعضی آنها را ما در جریان ماندیم که همین خیلی نشرهای مخصوص داریم. اگر خواهشاتون باشد مرحمت. بسیار استقبال کردند و موادهای خود را ارسال کردند برای چاپ. موادها خیلی زیاد بودن. راستی گپ ما امکان نیافتیم همه ایرا در اون نشرهای مخصوصی که بخشیده به روز پایتخت چاپ کردیم جا کنیم و همچنین در کتاب. طور ما و شما میدونیم تمام چند سال اخیر شهر دلارای دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرد. اون دستاوردهایی که ما داریم واقعا در تاریخ دولتداری ما بی‌نظیر است. تمام انشاءات‌های خدمتی و معیشی و بناهای بلند آشیانه استقامتی، باغ و گلگشت‌ها، اینقدر کوچه و خیابان‌های گلپوش که دوشنبه را به طور شناخته نشونده دیگر کردن. تمام آن اساساً مؤلفانی که در موادهاشون ما ورق زدیم خواندیم بیشتر سمت کارهای آبادانی، سازندگی و تامین زندگی شایسته برای ساکنان پایتخت نگرانده شده است. به اندیشه من در دوشنبه تمام ساحه‌ها قریب که برابر رشد کرده ایستادند. تمام ساحه‌ها، زیرا پایتخت که مرکز جمهوری است، توجه دولت و حکومت، توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رشد برابر ساحه‌ها نگرانیده شده است و تمام ساختارها برای تطبیق دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، تطبیق دستور و سپارش‌های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نگرانیده شده است و فکر میکنم تمام ساحه‌ها رشدی با مرام دارند. زندگی ساکنان از سال به سال دیگر بهتر می شود.
шароити нақлиёти ҷамъиятӣ, кору истироҳати кормандон ва сокинон беҳтар мешавад. Ва яке аз натиҷаҳои ин ҳам аст, ки имрӯз шаҳри Душанбе мавриди таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтааст ва тамоми сайёҳон ва меҳмонони хориҷие, ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоранд, албатта аввал ба шаҳри Душанбе ташриф меоранд, зеро фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе, роҳи оҳан дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба ҳамин хотир тамоми таваҷҷӯҳ ба он нигаронида шудааст, ки тамоми соҳаҳо бояд рушди баробар дошта бошанд. душанбе нусхаи аз биҳишт бо банду басти муназзами мавзӯъҳо бо назардошти муҳимияти навиштаҳо омода гардида, аз ҷониби муқарризон ва доираи илмиву адабии кишвар ҳамовозӣ пайдо карда, дар камтарин фурсат хонандаи худро пайдо намудааст. мо оғози китобро бо як иқтибос аз суханронии пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон, ки дар васфи пойтахт гуфта шудааст, дарҷ кардем ва дар қисмати дуюм паёми шодбошӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалиро бахшида ба рӯзи пойтахт нашр кардем ва дар қисмати баъдии он оғоз мешавад инъикоси тамоми дастовардҳо ва хизматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, ки муаллифон, чеҳраҳои саршиноси миллат ба қалам доданд, сар карда аз оғози маводҳои вай аз президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода, муовини аввали раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Маликшон Неъматзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гул Аҳмадзода, собиқадорое, ки барои халқи ватан хизмат карданд, аз ҷумла устод Нуриддин Саид, ҳамаи ҳаминҳо инъикоскунандаи хизматҳои шоёни пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар корҳои ободонию пешрафти шаҳри Душанбе мебошад. дар китоби Душанбе нусхаи аз биҳишт дастовардҳои варзишгарон, ки дар мақолаи раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гул Аҳмадзода бисёр хуб инъикос ёфтааст, он шароиту имкониятҳое, ки дар ин даврони истиқлолияти давлатӣ барои варзишгарон махсусан дар ҳудуди шаҳри Душанбе муҳайё карда шуд, воқеан беназир аст ва далели бебаҳс ин аст, ки он дастовардҳое, ки варзишгарони мо дар арсаи ҷаҳонӣ ба даст оварданд, ин худ бозгӯи он аст, ки тамоми шароит барои машқи тамрин ва рушди касбии онҳо махсусан дар пойтахти мамлакат муҳайё карда шудааст. китоб асосан барои ҳама пешбинӣ шудааст, махсусан агар муҳаққиқони ҷавон ҳам хоҳанд онро вай мекунанд. китоб ростига бисёр ҳамовозии зиёд ёфт, бисёриҳо занг мезананд, ба идора занг мезананд, ба телефонҳои шахсӣ занг мезананд, пурсон мекунанд. ба ҳамин монанд бисёриҳо ҳамарӯза менависанд ба мо ё занг мезананд, ки воқеан як китоби зебо, бовар дорем, ки дар дохили он ҳам маводҳои зебову хонданӣ ҷойгир карда шудааст ва ҳама мехоҳанд, ки дастрас кунанд. ба гуфтаи Лашкар Шарифзода, мураттиби китоби Душанбе нусхаи аз биҳишт, рӯи ин китоб талошҳои зиёде анҷом шудааст, аммо муҳимтарин чиз он аст, ки китоб ҳаводорони худро ба таври бесобиқа пайдо кард ва бинобар сабаби дархостҳои бешумор нашри такрории ин китоб боз ҳам бо теъдоди 500 нусхаи дигар рӯи даст гирифта шуд. бале, бо назардошти он, ки мо дар нашри аввали ҳамин китоб 500 нусха рӯи чоп овардем ва дидем, ки воқеан ҳамовозии зиёд пайдо кард. хелеҳо талабгор шуданд, хелеҳо харидор шуданд. мо бори дуюм зарур шумурдем, ки онро ба нашр расонем ва иловатан 500 нусхаи дигар чоп кардем. аллакай ин 500 нусхаи дигар ҳам соҳибони худро доранд
ва дар оянда ният дорем боз дар як шакли беҳтар, агар насиб карда бошад, як нақша дорем дар оянда ки китоб дар шакли як каме боз ҳам калонтар бо ду забон, ҳамин мақолаҳое ки дар китоб ба нашр расидаанд бо ду забон, русӣ ва англисӣ тарҷума шавад ва дар маҷмӯъ ба 3 забон дар як китоб рӯй нашр ояд. Ростӣ хеле заҳмат кашидем барои нашри китоб. интизор доштем ки ҳаводорони зиёд пайдо мекунад, вале то ин дараҷа не. То ин дараҷа не ки инқадар зангҳои телефонӣ, инқадар хоҳишҳо, инқадар илтимосҳо шавад ки ҳатман аз ин китоб дастрас кунанд. бисёриҳо мехоҳанд аз сохторҳои ҷумҳуриявӣ, сохторҳои маҳаллӣ, аз баъзе шаҳр навоҳии дурдаст, баъзе китобхонаҳо муроҷиат карданд ки аз ин китоб дар китобхонаҳои худ дошта бошанд. мо тасмим гирифтем ки аз ин нашри охироне ки доштем 5 ё 10 нусхаи ба китобхонаҳои вилоятӣ ва як шумораи бештар ба китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим намоем. ҳоло мо шакли электронии китобро дастраси хонанда накардаем. ҳатман ин чизро дар ояндаи наздик мо таъмин мекунем. дар айни ҳол фақат шакли чопии он дастраси хонанда аст. рӯзҳои наздик ё моҳҳои наздик нақша дорем масъалаи сохтани сомонаи расмии рӯзнома дар интернет. ҳарчанд саҳифаҳои фейсбукӣ, инстаграм, телеграм бисёр фаъол аст, мо сомонаи расмӣ дар нақша гирифтем бояд таъсис диҳем ва шакли электронии китобро дар сомона ҳатман мегузорем. ва дигар шаклҳое ки тариқи телеграм вай бошад, ҳар касе ки муроҷиат кунад мо омода ҳастем ки пешниҳод намоем. дар баробари мазмуннокӣ инчунин тарроҳии китоб низ яке аз муҳимиятҳо барои ҷалби хонандаву дарки воқеии мавзӯъ ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад мураттиб бо аъзои гурӯҳи фаъоли худ ин масъалаҳоро ба инобат гирифта онро дар намоди қобили пазириш омода кардаанд. дар рӯзнома агар мавод сурат надошта бошад, як андоза дилгиркунанда аст ва хонандаро ҷалб карда наметавонад. ҳар мавод ҳадди имкон бояд як сурат дошта бошад, зеро аввалин чизе ки ба чашми хонанда мерасад ва хонандаро водор мекунад ки ҳамин маводро мутолиа кунад, акси он аст. масалан, акс бозгӯи он аст ки аз аввалин дидан мо метавонем хулоса кунем ки мавод дар бораи чӣ аст. дар китоб ҳам ба ҳамин мазмун мо чандин китобҳоро варақ задем. пеш аз чопи китоби душанбе нусхаи аз биҳишт чандин маротиба фикр кардем ҳамроҳи саҳифабанд, вақте ки номи китоб душанбе нусхаи аз биҳишт аст ва ҳатман бояд тамоми аксҳое ки дар китоб ҷойгир карда мешаванд ранга бошанд, зеро ҳамин муқоваи китоб худаш бозгӯи он аст ки душанбе воқеан як шаҳри сарсабзу дилорову ва дӯстдоштанӣ аст ва суратҳои дохили китоб ҳам бояд таваҷҷӯҳи хонандаро ҷалб кунанд. душанбе нусхаи аз биҳишт аз ташаббусҳои нахустини сардабири муассисаи давлатии рӯзномаи паёми душанбе Лашкар Шарифзода аст, аммо ӯ мақсад дорад ки ҷиҳати мукаммал кардани ин таълифот ва фарогирии доираи васеъи мавзӯъҳо ба кори худ идома диҳад. мо бо назардошти он ки китоб бисёр маҳбубият ва ҳаводорони зиёд пайдо кард ва баъзеҳо бисёр афсӯс хӯрданд ки мавод равона карданд барои чоп дар китоб, мо ҳам ба як хулосае омадем ки шояд баъзеҳоро огаҳ мекардем ки мо ҳам хеле ниятҳо дорем, ҳатман мавод ба қавли фармоиш медодем, вале ин чиза накардем. маводи фармоишӣ вай набуд. ҳар чизе ки буд муаллифҳо ин китоб хушон тасмим гирифтанд, навиштанд, равон карданд
ва ҳаминҳо рӯи чоп омад. Ростӣ ҳеҷ як эҷодкор бояд аз кори кардаи худаш қонеъ набошад. мо ҳам ба нашри китоби Душанбе нусхаи аз биҳишт ҳанӯз қонеъ нестем. ҳарчанд ки китоби хуб аст, ин оғози кор аст. мо дар оянда нақшаҳои зиёд дорем вобаста ба тамоми он дастовардҳое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст ва рушди он соҳаҳо ва баъзе соҳаҳои дигар. ҳатман якчанд китоби дигар дар нақша гирифтагӣ ҳастем, ки натиҷаи онро ба хонанда нишон хоҳем дод. таҳияи китобе бо чунин мазмуну маъно дар ҳоли ҳозир барои ҷомеаи мо, хусусан сокинони муқими шаҳри Душанбе хеле муфид мебошад, зеро шаҳри Душанбе мин ҳайси маркази маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз ҳар лиҳоз дорои шароиту имконатҳое бошад, ки ба талаботи давру замон ва хоҳишоти сокинону меҳмононаш мувофиқ гардад. қаблан ташаккур мекунам ба ҳамаи он муаллифон, ки маводҳои хондании худро вақт ёфтанд, навиштанд, ба унвони идораи мо ирсол карданд ва ман бовар дорам, ки аз ҷониби хонандаи бисёр гиромӣ пазируфта мешавад ва дар оянда боз хонандаи азиз метавонанд агар дар китоб ягон камбудиҳо, ягон норасоиҳое бошанд, ба мо пешниҳод намоянд, то дар китобҳои минбаъда боз ҳам ҷиддитар кор кунем, то китоби интизории хонандаро рӯи чоп расонем. мо ҳамеша иродҳоро қабул мекунем. ҳар чизе ки беғаразона аст, ба пешрафти кор аст, дар асоси тамоми он эродҳо, камбудиҳое ки воқеан факту далел дошта бошанд, ки чунин камбудӣ аст, мо ҳатман қабул мекунем. тавре ишора кардем, дар китоби мазкур далелҳои мӯътамад гирд оварда шуда, равандҳои созандагиву ободкорӣ ва пешрафти соҳаҳои мухталифи шаҳри Душанберо дар солҳои охир фаро мегиранд. ин асар барои хонанда имкони дарёфти маълумоти дақиқу зарурӣ оид ба дастовардҳои муҳими шаҳрро фароҳам оварда, барои доираи васеъи хонандагон аз ҷумла муҳаққиқон, рӯзноманигорон ва дӯстдорони таъриху фарҳанги миллӣ манбаи муҳими иттилоотӣ ба шумор меравад.